Vraiment, mina sema hivi, vraiment, Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, félicitations. Félicitations, mon frère. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Vraiment, mina sema hivi, vraiment, Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, félicitations. Félicitations, mon frère. Mina ku féliciter. Honorable Moïse Katumbi, merci beaucoup. Na roho yangu mie kwa njia leo, mina kupatia yo. Félicitations, honorable Moïse Katumbi. Félicitations. Futur président de la République, Moïse Katumbi Chapwe. Depuis mambo ya ku est rianja, mwe bote munasema Moïse ende ku est. Moïse ende ku est. Mais Moïse anaonesha bia kweli ya kusema asha kupenda peple Congolais. Moïse anaonesha bia kweli ya kusema achipendeke mambo ya buchafu. Félicitations, honorable Moïse Katumbi. Depuis bumbafu bwa ku est burianja, munamona kwa Moïse. Munamona Moïse anenda ku est de la République. Kwenda kumarke présence yake. Félix Antoine Chilombo, malgré aucun problème na Moïse, mais Moïse, c'était bien homme, ni muntu muzuri. Moïse Katumbi, vraiment félicitations mon frère. Félicitations. Félicitations. Ngara vile beko na violé batoto kiloko ku est. Mutoto wa 12 ans bana mu violé kuba M23. Moïse, merci beaucoup. Tu es dans mon cœur. Je te mets dans mon cœur. Honorable Moïse Katumbi. Honorable, je te connais honorable. Umuoneshe Mwando Simba. Ache mampango ya benye ila ananja kuiba. Mwando Simba, baba yako we muzazi. Asu kwa chege fasha kuyenga. Bankambo yako, kwa chege fasha kuyenga. Atupende wanja kutembera njina ya Moïse Katumbi Chapwe kumaferme ya bantu. Atupende utembera njina ya honorable Moïse Katumbi Chapwe kumampango ya bantu. Unanja buiji wa kubukubwa we. Ile aji yako we. Auna na mpango lotezi kuza we. Ile aji yako unanja buiji. Epu unafanya buiji munjina ya Moïse. Se Moïse aninituma. Nikwe ni nyanganya ifashi. Moïse shia nyanganya fashi ya muntu. Acha buiji. Tutakulalamikia weye. Mukoko mwila mbetuvi. Kapono kobe na kaino be na kashobe. Mwana mbwa abewa. Bandugu wangu, pardon, ni question tu na kuuliza kubabofu bangu bote bakasai. Na kuniuliza. Kukasai munesha kwa chako nani wa kudefendre? Nju mwe bote mukupa natake ba maire de la ville ba Mulubumbashi, mwe bote mupa natake ba gouverneur ba Mukatanga, mwe bote mukupa natake ba burgomestre. Asa mishi comprendre sasa kwenu kukasai. Musha kwa chako nani wa kudefendre? Jumwe bote mkupaka okipe na mambo ya Katanga. Shumkuko okipe na mambo ya Kasai. Kama pouvoir Chilombo inaisha, mutashimamia wapi? Donc musha kutupenda sana. Jongo kwanza kutudefendre kila siku. Shimwenda kwa mdefendre na ukasai sasa. Mkupaka okipe na mambo ya babrukumestre betu. Mkupaka okipe na mambo ya gouverneur betu. Mkupaka okipe na mambo ya maire de la ville betu, ba chef de quartier betu. Shimkuko okipe na mambo ya Kasai. Donc Kasai amana ko besoin tena. Kwenu ni kwenu. Bonjour peuple congolais. Mina tuma un message kubakasai bote. Moi bakasai munisikia bien. Ile compagnie ya Milicap, aina compagnie ya gouvernement. Ni compagnie privée ya Milicap. Moi bakasai, kukasai hakuna mabalabala. Kukasai hakuna mabalabala. Shimu mwanesha gouverneur wano kukasai amujwe mabisi. Mufungule na mwe mabisi yenu. Mwiweke njina kama ni mupompa. Eske Milicap njori mitaka mkatanga. Njom kwa mweke malalezi. Ule mitaka mkatanga ni Moïse. Mumufote kule Moïse kwa mulombe makaji. Aina Milicap. Ile kompani ya Milicap aina ya gouvernement ni kompani yake ye moya. Mushimweke malalezi. Mwende kwenu kukasai mufungule na mwe kompani de mupompa. Yenu kukasai. Mwende mfungule kompani de mupompa yenu kukasai ya mabisi. Mwende kasai. Mwende mfungule antifraud yenu kukasai. Ya kwanza kubamba birulu vya winkubala.
Bakasai munishike bien. Mwende kwenu kukasai, mwende mfungule anti-fraud ya kubamba Binkubala. Na kubamba makwisi ya Thompson. Kwenu kukasai. Savila mupende kufungula miba, mufungule anti-fraud kukasai. Ya kubamba taba pigeon. Kucheza na bantuku. Ni kucheza na bantuku. Malgré ni kumalari, faut baka niseme. Ni kucheza na bantuku. Amuna na anti-fraud kukasai. Mwende mfungule anti-fraud ya Binkubala kwenu kukasai. Mwende mfungule anti-fraud ya Bansonso kwenu kukasai. Mwende mfungule anti-fraud ya Bankanta kubabamba kwenu kukasai. Ni kucheza na shiba katangio bya nini? Njoo tunaoona tunazalana, mnafaa kutuchezea. Kompania Milikap ni kompania ya gouvernement. Ngoi Kasanji aranja kutomba mtoto yake, mnabisemaka. Mumwoneshe Ngoi Kasanji makuta yote la riba, amiuje mabisi, mufungule kompani kukasai, kompani de mupompa. Mumwache Milikap kimya. Mumwache Milikap kimya. Mumwache Milikap kimya. Mwenishika bien. Habari kuna sema pana mune. Mwenishika bien. Na anti-fraud, mufungule kukasai anti-fraud ya kubamba Binkubala. Toi c'est trop. Espace Kassai, le programme 145 territoires. Regardez comment l'école est en train d'être démolie par le maçon et tout le maître d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas touché à leur salaire, parce qu'ils n'ont pas touché à leur rémunération. Ils ont travaillé au Tobena Moussala Punda. À la fin, ils n'ont rien obtenu comme rémunération. Les autorités, il y a eu financement, non? L'argent est parti où? Détournement. Ces pays, c'est toujours comme ça. Congo, Comme vous l'avez constaté, les gens de 145 territoires n'ont pas payé. Ils ont refusé de payer. Voilà ceux qui avons travaillé. Ils sont en train de détruire tout. Tout est détruit. On a tout détruit. On a tout détruit. On a détruit tout. Voilà. On part avec ça. Parce que les gens n'ont pas payé. On a tout détruit. Zone rouge, zone rouge, zone rouge. Zone rouge. Killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Okosandirije mukote mmoleuri ya masasura njo bala mubulongo. Ibulongo atukutana nayo. Zebelea. Zebelea. Atawa makoteni. Bana koteni. Bala ni betu. Zone rouge, zone rouge, zone rouge. Zone rouge.
Zebelea mtakwambia kata ile drapo sio usaliri kata yeye kwa papa wewe papa Bonjour, bonjour peuple congolais. Mina tuma un message kubakasai bote. Moi bakasai munisikia bien. Ile compagnie ya Milicap, aina compagnie ya gouvernement. Ni compagnie privée ya Milicap. Moi bakasai, kukasai hakuna mabalabala. Kukasai hakuna mabalabala. Shimu mwonesha gouverneur wenu kukasai amuje mabisi, mufungule na mwe mabisi yenu. Mwiweke njina kama ni mupompa. Est-ce que Milicap njori mitaka mkatanga? Njom kwa mweke malalezi. Ule mitaka mkatanga ni Moïse. Mumufote kule Moïse kwa mulombe makasha. Aina Milicap. Ile kompani ya Milicap aina ya gouvernement ni kompani yake ye moya. Mushimweke malalezi. Mwende kwenu kukasai mufungule na mwe kompani de mupompa. Yenu kukasai. Mwende mfungule kompani de mupompa yenu kukasai ya mabisi. Mwende kasai. Mwende mfungule antifraud yenu kukasai. Ya kwanza kubamba birulu vya vinkubala. Bakasai munishike bien. Mwende kwenu kukasai. Mwende mfungule antifraud ya kubamba binkubala. Na kubamba makwisi ya Thompson. Kwenu kukasai. Savila mupende kufungula miba, mufungule antifraud kukasai. Ya kubamba taba pigeon. Kucheza na bantuku. Ni kucheza na bantuku. Malgré ni kumalari, fo baka niseme. Ni kucheza na bantuku. Amuna na antifraud kukasai. Mwende mfungule antifraud ya binkubala kwenu kukasai. Mwende mfungule antifraud ya bansonso kwenu kukasai. Mwende mfungule antifraud ya bankanta kubabamba kwenu kukasai. Ni kucheza na shiba katangio bya nini? Njoo tunaoona tunazalana, mnafaa kutuchezea. Kompania ya Milicap ni kompania ya gouvernement. Ngoi Kasanji anaanza kutomba mtoto yake, mnabisemaka. Mumwoneshe Ngoi Kasanji makuta yote la riba, amiuje mabisi, mfungule kompani kukasai, kompani de mupompa. Mumwache Milicap kimya. Mumwache Milicap kimya. Mumwache Milicap kimya. Mwenishika bien. Habari kuna sema pana mune. Mwenishika bien. Na antifraud, mfungule kukasai antifraud ya kubamba binkubala. Toi c'est trop. Peuple congolais, chers combattants, nous sommes déçus. Nous sommes déçus de ce qui s'est passé hier. Nul n'est prophète ce soir. Nabande koloba bazon di mangaite. L'autre komi wapi. Bomoni merci au chef de l'État Zopé Sabiso Banaï de Pex. Fachi beton kwantomolo. Bomoni merci au Yazopé Sabiso. Ma combattant IDPS. Donc, c'est par là que vous allez comprendre que complicité est ma casse. Parmi Batubazo Boma IDPS, Fachi Pezana Kati. Bon, tu as la panzampoke na loba. Pour ta soka betinga, aza oncle nangai. Mais pour la matali parti, faut la yebisa la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bakomi kande bakendaki belio na bakoti. Alors, Berand colonel bazaki wana papa. Oh, Berand wana spécial, conseiller spécial. Aïe, tout notre fait pouvoir. Donc c'est que ça mouya. Il ne maîtrise rien. Aïe, le communauté depuis à Komaka, ils ont toujours occupé dans ma poste. Après ça, il ma poste à tout moment. Mais on colonel la salle de la combattant tout le monde a noté. En commençant par moi-même. Makambaza na Césabou. Tant que vous venez Kotaki lobby. Je dis bien lobby. Hier,
C'était le mercredi 12 février 2025. L'autre jeudi, et l'autre jeudi, le 13 février 2025. Chef de l'État le Biboye, nazo voyager. Makambo na moni kina kokata mote na chikeli kolongele atira kokata makambwana. Lorsque je demande à Kabouya de déposer, Kabouya refuse de déposer. Boninga na salanine. Il est Kelingaï. Je vous avais dit, bon dans la vidéo, vous savez bien que Félix ne saura jamais chasser Kabouya. Kabouya, c'est un intrus dans la famille Tshisekedi. Kabouya connaît beaucoup de secrets de la famille Tshisekedi. Vous avez ma idée. Vous avez quand vous avez vu awa, Tobo Yoka. Maintenant, il a vu Yoka Kate. Ici, Moko Oetika, pour la bisoba combattant. Il ne peut se secouer. Tout le bateau, il dépêche. Pour te sauver, il dépêche. Nous devons mobiliser des combattants consciencieux. Oh, yo to sala bango bloc. To sali descente na parti ko benga la Kabouya. Omoni biloko. Na ebisi ni ba nationaux ba zongi ya kolemba. Si de l'État le bima kambo na tikela mo kolongela tikela osiri stangonga la Kenya.